Türkiye başkası Ankara'da 14 saat. İsемsiz muhterem tыңлаучылар. Бүгін 2026 yılının 23 mart Düşenbe gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar tilindегі topşularını tanıysınız. Bizim programma 19 metrli kıska толқынның 15360 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumdasından Voice of Turkey Vot East radyo kanalından topşuldu. Topşubuzun bugünkü çarılışında sınғы haberlerden soң teatr yoqtılıqqa nurga ildi programması bilen Fenler doktoru Yusuf Altınış özüləgən Nuğayşa nasihatler yazmasını təqdim etarız. Türkiye Ovası dolqınlarında sınғы haberler. Diplomatik шығанақларға көрі, Türkiye Тышқы іштер министрі Hakan Fidan yakın Көнчығыштағы соғышны тоқтату үшін төбек һәм халықара вазифаташлары белән берничә сөйләшү үткәрде. Fidan дәвам итүче дипломатик тырышуларның бер өлеше буларак Катардан Мөхәммәд бин Абдурахман Аль-Сани, Сугуд Арабстанынан Файсал бин Фархан Ал-Сугуд һәм Пакистаннан рәсми затлар белән айрым-айрым сөйләште. Fidan bundan тыш Ираннан Аббас Аракчи, Мисырдан Бедр Абдуллати, Авропа Берлеге тышкы сәясәт җитәкчесе Кая Калдыс һәм АКШ рәсмиләре белән дә беренчедән бетерү өчен ясалачак адымнар турында сөйләшүләр үткәрде. Дональд Трампның һәм Иранның Ормуз бугазы мәсьәләсендә ике яклы янаулар белән алмашуы якын Көнчыгышта киеренкелекне арттырган булса, глобаль базарлар тетрәнде. Бәрелештәр 4нче атнасына кергәндә акциялар төште, нефт бәяләре күтәрелде. Израиль сугыш тагын берничә атна дәвам итәргә мөмкин дип кисәтте. Нефт бәяләренең артуы, инфляция, процент ставкаларының күтәрелүе һәм ашламалар белән тәэмин итүдә өзеклекләр булу куркынычын арттырды. Глобаль азык-төлек куркынычсызлыгы турындагы бурчуларны көчәйтте. Трамп Иранга бугазны яңадан ачу өчен 48 сәгатьлек ультиматум бирде. Югыйсә, тискәре очракта энергетика аз кырмасына һөҗүмнәргә дучар булачагын белдерде. Бу исә вазгыятның тагын да кискенләшүенә Orada korkunu көчәйтте, арттырды. Израиль элбашы Исаак Герцогны кискен рәвештә тәнкыйтьләүче Дональд Трамп аны көчсез һәм кызганыч дип бәяләп, Нетаньяхуны ярлыклы вәгъдәсеннән баш тартуда гаепләде. Израиль медиасына әңгәмә бирүче Трамп Герцогның аңа Нетаньяхуны гафу итәчәген кат-кат вәгъдә итүен, ләкин сүзендә тормавын белдерде һәм Израиль лидер түгел дип өстәде. Трамп моннан тыш Нетаньяхуның коррупция белән бәйле буларак дәвам итүче мәхкәмә эшенең сугышка игътибарны таркату фикерен яклады. Израиль төбәктә узак вакыттан бирле дәвам итүче низакта катнашуын дәвам иткәндә Трамп соңгы көннәрдә Герцогны кат-кат тәнкыйтьләде, бу да киеренкелекне тагын да арттырды. Израиль Иранга каршы яңа һөҗүм долкынын башаткан булса, Тәһран исә якын Көнчыгыштагы төп аскырма корылмаларына каршы үч алу белән янап, конфликтны низакны тирән әйтте. Бу исә глобаль энергетика кризисына китерде. Тәһранда шартлаулар булуы белдергән булса, Сугуд Арабстаны һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре исә барып җиткән ракетларны һәм кешесез һава аппаратларын тоткарлауларын белдерде. Халыкара энергетика агентлыгының башкарма директоры Фатих Бирол җиткергәнчә, сугыш 4нче атнасына кергәндә, төбәктә ким дигәндә 40 энергия корылмасы нык зыян күргән. Бу соңгы еллардагы иң авыр энергетика кризисын көчәйтте. Филистин телевидениесының
Журналист Осама Эль-Кахлутка сылтама белән биргән хәбәренә караганда, Израиль хәрбиләре Газа сызыгы үзәгендә 1 яшьлек баланы сорау алу вакытында әтисенә басма ясау өчен җәфалаган. Медицина белешмәсендә күрсәтелгәнчә, Эль-Магази качаклар лагере янында тоткарланган бала төрле пешүләр һәм тишелгән яралар алган. Шагыйдьләр әйтүенчә, әти баласының җәберләнүен күреп, сорау алуга җавап бирергә мәҗбүр булган. Израиль армиясе әлегә бу гаепләүләргә карата бернинди ачыклау ясамады. Мөхтәрәм тамашачы, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген без әдәби иҗаты шиксез булган бөек уста турында сүз алып барабыз. Аның битләренә Кашкар исе сеңеп калган, аның каләмендән тормыш үзе ага. Әйдәгез бу бай мирасның эзләрен бергәләп күзәтик. Мәмтили Зунун турында сөйләшик. Күп санлы язма әсәрләргә ия булган Мәмтили Зунун 1939 елда Кашкарда сәүдәгәр гаиләсендә туган. Бала чагында Сакия мәхәлләсенең урамнары аның беренче илһам чыганагы булган. 1955 елга кадәр Кашкарда укыган. Аннары Шэншан институтында тел һәм әдәбиятның тирән суларына чума. Университетны тамамлагач, ул каләмне Акбур белән берләштерә. Үрümче һәм Кашкар яшьләрендә әдәбиятка мәхәббәт уята. 1955 елда ул бүген без Тарим исеме белән белгән журналда беренче сөйнешен җиткерә. Ул әдәби дөньяга доктор кыз шигыре белән беренче эзен салды. Вакыт узу белән бу кечкенә чишмә зур елгага әйләнә. Шигъриятның тар шикләре белән шикләнеп кала алмаган рухы аны хикәяләргә һәм театр сәхнәләренә алып китә. Зонун тарафыннан язылган бу шигырьләр укучыларга тирән тәэсир калдыра. Беренче уңышларыннан соң да ул туктамый. Аның шигырьләре журнал һәм газет битләрен ташкын кебек тутыра. Аның Йөрәгем сине мактый, әйт әле Кашкар, бакчачы кыз кебек әсәрләре кулдан кулга торыла. Җандан әзиз һәм әгәр син җырчы булсаң шигырьләре белән ул җәмгыять тавышына әйләнә. Ул туган иленә мәхәббәтне шигырьләренә хисләр булып кына түгел, тугрылык анты буларак керткән. Ул үз сәнгатен иле өчен калканга, шигъриятен коралга әйләндергән. Зонун сүзләре битләрдә генә калмый. Алар ноталарда үз урынын таба һәм авыздан авызга торыла. Ул шулай ук уста җырлар язучы да була. Аның күп шигырьләре, мәсәлән, Йөрәгем сине мактый һәм җанны сөйгәнем кебек, халык күңелен яулап музыкага салынган. Шулай итеп, сүзләрнең көче дастаннарга, хикәяләрнең тирәнлегенә һәм театр тамашаларына агыла. Мәмтили Зунун үз хикәяләрендә тормышның барлык төсләрендә зур осталык белән чагылдыра. Аның Йөрәк теләге, Янучы йөрәк, Ай аерылганда Гөлзирә кебек хикәяләре укучының рухына барып җитә. Аның прозасы гади хикәя генә түгел, гомуми хатирә була. Ул кеше җанының, кеше рухының тирәнлеген Кашкарның борынгы мәдәнияте белән кушып күрсәтә. Һәр хикәя чынбарлык һәм ихлас итеп тормышны чагылдырган көзгә кебек. Үз сүзләре белән төзгән дөнья укучыны уйландыра да, дулкынландыра да. Шигърият белән башланган юлы шушы көчле хикәяләре белән гаҗәеп нәрсәгә әйләнә.
Zonunun icadi yetiştirişen ruhu bir koşunda toxtamay. Ol edebiyatın her tarmağında nakkaş, kalligraf gibi kalemin kullanan. Onun kullandığı sözler koy vakit şiirge, koy vakit hikayege, koy vakit sahne eserine can biri. Memdeli Zonun epik janrında da gacayip eserleri kaldırıp öz kalem kışın isbatlı. Bahadır Seyit hem çiçek sevgisi gibi dostanları bilen ol tarihinin hem his duygularının epik ruhun öz bitlerine jitkire. Hem nihayet biz Zonunun sanat seyahati perdeleri açılgan gacayip toqtalışqa kelip jetebіз teatr. Onun eserlerinde görünüşler turmuştun en realistik yaңгырашы bilen canlandı. Boyu zakonny, Konyak soğuş marşı hem izgi kibik piyasalar bilen ol tamaşaçılarını tiren titrendirdi. Hasan ağay aşımı, Gruşasa tatlımı, Heydgah tötünü hem hicran eserlerinde ise ol kişi ruhunun en yakın pışmaklarına qoğula. Soňargan toy, kömülmegen izler, taň attı hem maslahat şeýi kibik eserleri içtimai hatırının sahnedagi ovazı bula. Ol özünün ustalygyn makam ustası hem jide kızım jyllary bilen tagandy nygdy. Zonun üçün sahne bary tek dekorasiýa tugul, halkyň goýgy hasretlerin, ümitlerin hem gawga küreşlerin çagıldırgan minberde bula ol. Memdeli Zonunun piyasaları gady tekstlarına tugul, Uygur teatrının burungy guruf-gadatlaryň, tradisiýalaryň çagıldırgan tiri janly ruhlar. Ol sahnede öz izin kaldırıp, özünün şahsyn dekorasiýa bizelişinden alıp, personajlarının obrazlarına kadar her nişkelikde şagıltırıp kürsete. Onun sahne tili godi, lirik hem şiirlerge boy bula. Zonun sahnege halyk tilin alıp çıga, yaxşılık bilen yamanlık orasındagy qarşılykny hem kişiliginin içki dünýasyny gajayip aşyklyk bilen süretli. Hasan ağay aşımı, Gruşasa tatlımı yaki maslahat, masala şeýi kibik eserlerinde ol kıska lekin his tuýgularga boy dialoglar bilen köňgillerini ýagly. Tarihi piyasalarda ol tuğsança doğruluk ustasy. Ol ötken zamanlarının siyasi hem sosyal atmosferasyn arttırmışa şımbarlık gözgü soğuşa şagıldıra. Onun görünüşlerinde yasalmalık yok, her personaj öz şır atmosferasyn suly. Bu piyasalar milli hem jilli ruhunun qaqşamasına qatması. Gırıf-gıratlar, ışanuglar hem irikke, ozadlykka, mehabbet, sahne tuzany bilen qoşulup, milli özünçelikini formalaştıra. Zorunlu zamandaşlarından ayrıp durgan nerse, ol da olsa sahneni monologlar, jırlar hem büyüler bilen tamaşaga eýlendire aluwy. Onun her piyasasında wakygalar tertipli rewişde bara, yol kiriş sözden başlanıp, konfliktler, tartkalaşular aşa uza hem unutulmaslyk ýumgak bilen tamamlana. Ol gady ýazgıçygyna tugul, sahne otlary ostunda milletniň ýeşäw rewişin, küreşin hem ruhun mängeleşdirgen sangat migmary, arhitektory. Mahtaram tomşar, gymyr boýuna symaslyk bu zor kölemdägi işenlikli bir programmaga sydyrıp bolmaý elbetde. Bugün biz edebi ijady şeksiz bolgan Memdeli Zonun dünýasyna kıskaçagına göz saldyk. Sizni bu usta ýazgıçynyň unikal eserleri bilen ýakyndanrak tanyşyrga hem onuň ýazmalarynda Qashgar janyn tabarga çakyrabys. Ayizada Nuranowa ýazmasyna nigizlenip, kelesi atnada Türki dünyanın başka bir sanat toktalışında uçaşkanga kadar sözlerinin güç kuvveti bilen ınlık hem isen emin bulunuz. Teatr ýaktylykka, nurga ilti.
Noğayça nasihatler. Ayağılı tınlavçılarımız bu yuma 6 gün orazası baresinde söz bardıramız. Mübarek Ramazandın artından tutulgan, 6 gün orazadın, bek köp savabı bolgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisinde, söylegönü sözlerinde, Ramazandan soňup kelgen Şevval ayı işinde eger 6 gün taga oraza tutulyak bolsa, savlay sene boyunca oraza tutulganday bolgan dep bizge süýünçlük bergen. Eger kuşumuz yetse, sene işinde er ay, 3'er gün taga tutsak, karşılığı şetsiz bolgan. Ömrümüzdün günleri birbirinin artından yeldey ozup ketip yatır. Allah nasip etse bizge uşup ketken nav günlördü Paygambardın aytkanınday aleyhissalatü vesselam tagatlarman, orazaman nakış nakış bezesek Rabbimizin razılığın em aldığımızda bizlerdi kütüp turgan yernetdi kazanuga bir sebep em cehennemden kurtuluga savleli yol bolgan. Bari sosu orazalar, dünya betinden tagı, bizler üçün bek köp sırlar, em paydalarman tolturulgan. Burungu yumalarda bazısını aytkan edik. Orazadın yamagat yaşavına karaytagan beti yagında tagı, bek köp hikmet sırlar bolgan. Sosunlardan bir kesek, tömen bette aytılgan. Allah savlay ademlerdi, keşimleri kebimen, ayrı ayrı yaratkan. Nav ayrılıkvan kudayımız, baylardı, yarlılardın kömögüne şakırgan. Bay bolgan so insanlar, yarlılardın acıniyak, neşe kıyın hallerini anşa oraza tutup, aşk kalganda anlagan. Nefisleri özlörünü bilegen bazı baylar, eğer ağız baylamasa, orazalar tutmasa, açlık em yarlılıktın kaydey kıyın bolganını, em sosu yarlılardın ne derece ayavga muhtaç ekenlerini tapmanemen anlamagan. Sosu betten insanlardın işlerine salıngan, başkalarda ayavman, muhtaç beri insanga körsötkönü maramat, üşünlöy bir şükürdün esas temeli bolgan. Nege dese yarlılarga karaganda bir insan, sosunlardın alindeki kıyınlıktı körgöngö, özündökü nimetlerdi, taga arı atirlep, Kudayga şükür etüge, köngülünde yol aşılgan.
Em özü açlığıman insanlardan bärisinin em bäri yanvarlardan kursagının toyganına süyünüp şükür kılgan. İnsan özü tok bolup başkalarda aç görse işi tınış bolmagan. İnsanlardan tok aline alel almen süyüngen. Mine sosu oylarman Rabbimiz Hak Allah'tın em özünü em başkalardı toyurganını eslep şükrünün tögörüğünü beri insan tagıyan var em ösümlükke ozdurgan. Meni em insanlardı tagı yanvar ösümlüktün er bir evini karagan, kursagını toyurgan, kudayıma sonsuzca hamdü senalar bolsun dep işinden gelip şükürlörmön hamd kılgan. Taga başka bir mane, Müslüman bir ademdin, kolunda bolganlarman, yarılardın yardımına alalca yugurganı, Müslümandın şükrü bolgan. Özünü daim toyurgan kudayını oylay berip, o da başka yarlılarga kömek etkeni vakit, nav itaatı Allah üçün ibadet em şükür bolgan. Her kim bolursa bolsun, kay zaman tögörögüne bir kayta karavıysa, özünden taga yarlı birevini elbet tabar. Ene sosu yarlı ademge kömök yardım etüğü, Müslüman bir ademge ayrıyeten boruş bolgan. Eğer nefsine açlık, tarttırganlığın mecbur yolu orazalar tutulmasa, yarlılar ayalmagan, kömöklere mıtılgan, yardam kulluğunu insan köbünçe etalmagan, esse tagı kömögü tapmanemen bolmagan. Nege dese açlardın kıyın alin yalgızca aç kalganlar anlagan. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovazy Radiosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen gündüzgü saat 2'de 19 metrli kıskatılığının 15.360 kHz-lıgından Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen www.trtdinne.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qobatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen www.trtdinne.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tamaşalar, bizning adres latin harflari bilen PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen soğulaşabız. Efirde kilesi şaşuya kadar.